manyangu byone biryaha nahabwa plani yawe twakwebaza abo kureta burarebo witu kandi wohire kinde kitinisa kusima habwizo beriye runji kandi tukusima nabwo cyo cyumwisi eshaye kitiriwe misho gawe kandi twaza kurra hori reka tuyebo mucisha kandi tuwe n'abaryaha tuyazansi umukono gwawe okurra hori ekitinisa cyugaritire twantuhendera Yesu Kristo tubashaba amina mweshitamire ho mu izina rya Yesu haleluya baki bitangaza haleluya kandi twabatu congratulatinga bari tumukurusayo usuma tukumukurusayo wenka itwe banywane be nitwe mutukurusayo nabe kikacabo tubakurusayo naburi umuntu weno ryaha mutukurusayo haleluya okoze oshomere nomwe ko kitwe twena mutukurusayo habo kwa twena tushemerirwe haboro nakoro so abanyadini twena turiyaha kandi twahebwo mugisha okwebembera service eji kandi aroko kutwagitebekanisa mutakaje ngo yitebekanisa bo muntu omwe twena turi aho mwanya ugu nija kwebembera cyueke cyo kuburura henjiri na necho kutaye byo kusimsa dene bwanyuma omwahore witu nija kwebembera okushabira ho narebo kugira ngo mukama mwebembere abase ku muteko mu idare rindi kandi umushomesa witu wekerezia nija kushabira bihebwayo turare twaza kusima arase kandi buzima tushemerirwe ahabo muri ngogo mu izine rya Yesu bitu obundi takahereza te yanjwire mbanye tapasta katega Moses Otafire okurwa muri reformed church kandi ninyebembera amakanisa agaba rukorebona omuruwa mpara haleluya so ezo nazo ni baba za ruhanga nanyere hanga kizo mu izine ryoha haleluya so nanye natandikire akindebire ekindebire omukorogu okubere nguba organized kutebekanisibwa habo kuba mbire omwe habo kutebekanisa are ekindebire
na neki nareba ahizoberi na neki nareba abanyadini go kutwahikaha twakora ikintu kimwe ikintu cyo kwatanisa. Haleluya. So nyina kubasaga bashigambo cyo kwatanisa Bible ni kigamba hoki ombyakoze rwentumwa eshura yakana omushorongo gwa 32 obahiro muzindana comereyo kedaize kugamba hage ico ninja kugamba ho kubura ekinde cyari cyo kice ekwaterine naho narebe byabe narabamu yani kinda heze ico niza kubura cyo kusima omuribo tino wabiraine echakenire ahabo kuba babirerine ebibanja nari amaju bakabitunda ba leta empiha ezabirugiremu bazita ahabigere byentumwa bazi baganisa nko kwetenga kwa buri muntu okwabire kuri na Yosefu owentumwa za Yesire Barunaba amakurungu omwana wo kwezirikisa omulevi enzarwa ya Kupuro akabaine omusiri yagutunda ya leta empiha yazitahabigere byentumwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Obumwe obwo kubanza obwo Bible bwo turiye tureba omurwa para hato mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Andi kamba gambere ekintu cyona cyaza kuhinduka omunsi y'omubiri nikibanza kihinduka omunsi y'omwoyo. Amen. Haleluya. Amen. Ekyo cyo kureba we've been praying for it spelingiro bwire turukushabira obumwe bwa Rwampara obumwe bw'abishemwe obumwe bw'ekanisa ya Kristo nyenda kugambira omunsi y'omwoyo kutwabintu shaba Ruhanga yagira ati nakikora kindi ebiro mukoro gwabaho namanya ngo Ruhanga cyagire ngo yakora cyakiriro mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. No manya bwachi ndebere kukwatanisa kwa mani aha mukoro gwaho nareba abantu batuyihereze bintu nareba abantu tukwatanisa hamwe nareba abantu tukorera hamwe nareba abantu bakora umurundo gumwe. Haleluya. Amen. Twaika narechagaraka cyatugita na nabandi abahereza twagaraka twayegita kandi aho rashemerewe shitami no munwano wa Jebeti no mushomesa no mburizi tujaho tushemirwe na haji na amanya tumwe wa Rwampara musemubiri tubukwatsiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Arota rachetegereze koga kintu nko kiri kitakahindukire mu bibiri nkibanza kinduko mu mwoyo. Amen. Haleluya. Amen. Mukama simwe munonga. So nyega gamba ibinde rugambo ekwenda kushomeraho kona rebo wanje hari narabara kushoma omumbere yarabiremu kandi no kubasa kumugarira mamani ngo Ruhanga tamwebirwe abiho kumwe nawe omwizine rya Yesu. Amina. Haleluya. Nyeno shomere cya hari cyo muri Isaya eshurana n'ishatu umushororo kubanza gonka na no mushororo gwa kabiri yene bwa nyuma nge ni ikindo gamba cyo ingira cyo kusima tukahendera mu izine rya Mukama. Sana n'ishatu urukwaza no bakabiri konka hati Mukama wakwangire iwe Yakobo mwene hati Mukama wakwangire cyama didi Ruhango wagizarata wakwangire kamba gambire Ruhanga yaba yakunzire ensinobi yakwanga nasigara nakwimutsa omwizine rya Yesu. Nobi yakwaba kurwanisa Ruhanga yaba yakutorine naba yakutorine no sigara kituru kweta favor. Haleluya. Haleluya. Atiwe chamadidi Ruhango yayehanjire Ruhango yayetorine jendo misho konka hati Mukama owakwangiriwe Yakobo iwo wakwangiriwe chamadidi abuka turi amukorogwe. In fact ni weta izina ryawe nabaninga mbere ya chama nani weta izina ryoha eryawe kandi akakubumba iwe Isirayeli ego nagira ati otatina abo kubanka kuchungura nakweto mu izina wanje. Haleluya. Twanfurisha handicho mekigamba yebare kanu kabuya harre mukamtaharundi mrechetere hangomu ngamzamani Mimi wa Daudi na wako ya rebrebu wa mkorire ya jatininyoha ali mkama tukane kaya nje nchochi ukundi ndoka msiaha ati mweno nyonjire tinsa atuwanyare ngo wataharundi atuwanyiganisa n'abantu bahiguru mwene yebaro kwihacha madido msinsa echahanso kamutungura mwene mno mriye dishaha tenyo tumwimsia hariwe ali mkama
n'abagenzi be bona babiyakwatanisa nabo mutorebo bahindura abantu bebitinisa harengwe konke bitinisa tibyahwayo okume no batungura umujungu akaja ati the sky is the limit obasya higuru aharengo rubashemerire konke chikuru munonga tukushaba ngo beshurure bakumanye nkarahanga bakuhereza umwanya go kubanza bariyo bakora byona no kigamba je umuri Yohani 15 gwa kana otumuguma murinye nanyo murimwe otumbone kwa nebyana otahinta ritine cyo kubasakora ye barahago kumanya mwisho nguzato kumanya necho muhendo mwene kumse muno mumanya nabagenzi bawabo kumse muno mumanya ako nuwe butandikiro kandi uwo bwacuro nuwe byono mubyona obutunji n'ekitinisa byona nuwe bwine bintu bashagara muguma hasi y'umukono gwe gwarahanga ugwamani mwechereze rero nakubara cyabatungure abiyahane abateka nakuri urahanga twarebe ekitinisa kiryaha twarebe umwe n'ukwata nsabiyona biryaha omurwampara shabo kwata sano kuna na byona burize ngo kandi leta usindo museje na government ejeruho kucherezo mutisha egumize mune koraje ne koraje abantu bariyo no bazamna mu yawe yo bateka tekire ngeno bagire pe bantu mu yawe kandi bahereze je abantu bakwasana no churezi usindo ngarhanga oburenjiro kwetegereza ko muntu wena burine mutuma yanyu no gwenje mwanyu mwene manyarhanga kandi mukunda n'umwana w'Yesu Kristo kana muchagana ngo shobora zigona tateito mwana umwe yokwera mushoko kumeni ngomwe na kumeni bashama bidi mushoko kore mushoko chona kupereze cyo mutuma ngo kwetenga mushogwe takabarga humwena ati kama kumeni ibre Ute tende wibise mukono twena tunguru Yesu ari mana manika wabo dini tumakachika mkono yobo jimse tuachiro mwana wetu kute yenda kwa wetu bakre Yesu ari mana mukamguze muno mukunda nabere bate bikono bina bagize ibitamari bona rebo takakireho twenda kushiyaha twenda kwenderera cyumwe umusiramu nabagire bwa bibi yagamba ko ari sharaze tenderere hamwe mu izina rya Yesu abako hamwe mutansibaho bantu baza kusima mukamarahanga ngarike nsime n'ekibina kitu cha NRM bantu kwacu naga ntuba twagira ki ekibina cha movement na muzeyi wetu twatarise hamwe movement oye movement oye chama dini oye twena juu ngarike nsima bembeza baryaha wekitinisa ana imuka ano banzo jirota abantu abo buzima we bari munonga obujwecha bawitu abwamura simwe imukani y'umushwito tububireho amina mukoro bugaro bundi kwakubarona munywani witu ahagwa ko kikarwampara nawe ruhagirata atububireho mbwenu tutagire hare nyenda twanike mukono tushome surati yitwa al-Fatiha mu Islam hanike mukono bantu nakureba niho mu Uganda witu ahagwa radio Uganda auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin kamar hangatu akwita tukitandika ngwena hati kuriyom tukweta tukiza kutandika mukurabu wa chamadidi munywani wanje akubo kubaha kwanje nabo wa chamadidi na n'umukagu nyenda kusima chamadidi hagati y'abantu abwa rukundo kandi garike kusimbere n'abantu babo watandikire nabo kureba n'ekishatu kibine umujwecerwa karangira abwa cyabihure kubura abantu abo bari munonga kumukunzire chamadidi na nabanda buntayita amazina okwija kwanyo amukamarahanga bashashiremu ekimukukira kukunda mbone utenda kurya bwire nisha mukamarahanga murinzi imomwe n'abarya atutambire ntaro atukingirize bibi atubonerereze imihanda na nabembeza abaryaha na polisi yitu erinziro businja habwo mwanya ogu egumerinzire kandi omugeni witu mukuru honare Chamadidi mukamarahanga kongere bitirise binde bukukira ryebi kandi akutangarize nk'icyo mwisho muzi yagambe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh reba noku hati abishemwe ejiniyo rwampara eyiturumu
buri muntu wena ari gushemererwamo Ati bitu tutakajire harengenda gushaba Kagame utekeye cyo shongoro cyawe prof niza kweta humura nije niwe twaragana iyo nije niwe humura zereti abishe mana Ah, nishabamutwikiriza kutoka ko MC ahubwo mutekana nishabamutwikirize prova yishongore ubu Anawita tinde. Asinga mgonga. Nana tinde tatu. Tatu nana. Ina tinde. Aho nana ni wala duro. Ani kita hata duro. Nana kita hata tatora. Nana tinde hata yani torati. Idera yani kita hata. Tudere. Disini. Bas, sudah mas. Hey. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.